vous êtes très pour à Vigalo, à Skolu. Ja, pour nos groeit zo bet ata. Mais un draze helbout digiez, me mostra ker broma yes ne betor ne bot, me mostra dut, gwech de gons brau, elle sait, hag molet de vulet du nepad, marawer net une draguer, me mostra que maintenant enfin je le mets sur un draze urwer maravleso, et gwech un tor tricht, vous galez ne velen chot, mais marawer pour nos no wetcho da zaram prot, elle sait très rigour hag vous galez. Penaos ar vugale ne helan chot ar vugale en datchot ur school avec diskin bronek an penaos revien ata monaran ur school just avec bivain avec bout bugale à leur heral hag ne heler chot gortos a ber ar vugale via ma venjis sedardet ur bronek ma karet hag net chot anze avec diven ur bronek konzot ivo un dra zo didenus avete quoi etchen a revir model vous kanigote. C'est ur peup pouizusañ et chentor, ur skoulerion, un danmez skoulerion de la Kadarenen, de gompren de stoal, il m'a une dra à bouis, biernat, un troch, elle sait, hag ansi na vot chot troch a bot, ma veitu, il très rumadav, quoi. Un troch, c'est où des pauvres maintenant, var digrisk et var grisk. Un drasé helan tchel arret. Un drasé zo revez ur brouilleux, quoi, et du on est à revez ur skoulieux, pen. Met tchentor ar grusk, ar grusk. Pe zo da heul un drasé, mes war gwaid ur studier den oral, ar un dro, pe mwe gwaid ur labourin rola dena yelse, gant ur vugale, just ar l'air mwe gwaid eve, mwe behoant, gwiad pe sort bronek ave konzat eve gant ur skoulerion. Neuze mwe inrolet ur studierion in inspe i Saint-Brieuc, hag ar l'air neuze mwe musuliot ou bronek, ma karet in ur gaouid kriteriov, leur per mezit kwetor, neuze pi gons ur bronek gant liv galek, pi gant liv ur bronek, tchentor gant ur liv bronek standard, la cam, pi ur liv tchentor penaos lehel, ma karet. Hag e c'hoen i chanjal, ker bemde, beple, i veg latud, studierion a gons ur bronek standard rik, ur bronek penaos son galek, hag bronego rannet penaos grouianet a bar vro a hinderal, a bar ur vro. A c'hoen i chanjal, neuze kavet ive a bep sort, profileux a bep sort. A peu oet bot studiot LC gant ur re o edi ragain i Saint-Brieuc, on peut soueot, peut dire ouais juste ne betre hag goudoué neuze bronek ur vro, hag ur lodenn vrasan gozet goudoué bronek standard gant liv galek. De l'arde penaos liv bot konzot al ur rianchot ar vugale zo penaos l'arret neket mat ar vugale, neket mat ar pezh a zo begreg gant ar vugale, elle sait neuze ne vetchemui penaos son ur bronek tamor bot ne vetchemui tal moechiot elle sait ar ur silar penañ, met un ol silar bennev zo unvant bronek plat pen de ben hag konzot buantre, elle sait, a rar ur plegao, rar phonologier ur galek ave lakait da bar. Phonologier ur galek gant rar ur liv disanva le helbout da bar ur galek de l'arde bronek mod parisien. L'accent parisien, bronek konzot gant l'accent parisien, ar penchement se, quoi. Un drasé au-dessus de glavet ar radio ave, quoi, ur ver an amzir. Hag pe eve musuliot neuze imisk ur reievang, ez mui hag adut, var lodenn vrasan, Pierre Eugène Dregand dre vras hag ur reievang, gonzel se. Pelet juir ima ur avete ima ur bronek modern, comme karet. Pe vegoulenn gote, penaos iman ilaret itiskleriañ, neuze i konzan, iman i tonnet hag ur vro, met donneran hag ur vroma, men ne gonzan chot bronek ur vro se. Konzeran ur bronek avroma, ur bronek modern. Hag ur pench net interesot avec kons el tud kour. Pelet juir o deus oant kons el tud modern d'ur houet, ma karet. Ha ne heller chot rebej un drasé dote, quoi. Neuze penaos ur bronek vo chanjot, bern penaos, tamatam, penaos ur bronek ne vo chomo ar ler neuze hol mi vulet broma, ne vo tchemi ur memeus bronek. Bon, elle sait ima avec de noliao, bern penaos. Avec ur galek gonzam broma, ne tchemi avec galek grablet,
hag per zo un difor zo et I galeg neuze oaid un imdroadur a hem a zo oaid a hed un amze a hen mar a gantvet hag avec ur bourneg I korf deu rumad a ben ur fin. Mais un troc'h a zo un tamil janval. Troch zo, puis trichtoc'h, pe unan o penov.